Ekitabo kya Danieli eshuura ya 4 ekiroto kya Nebukadineza eky'omuti. Imwe amahanga goona n'enganda zoona ez'endimi ezitari zimwe abatwire omu nsi yoona nyowe omugabe Nebukadineza n'abahandikira. Obusinge bukanya omuri imwe. Kyanshemeza kworeka obumanyiso n'ebyokutangaza ebi Ruhanga orikukira boona nkoriire. Obumanyiso bwe kani bwingi n'ebyokutangaza bye kani bikuru. Obukama bwe n'obukama obutariwaho n'obutegyeki bwe bugumaho nk'uko obusinge bugyenda nibwihihana. Nyowe Nebukadineza nkaba ngaramisiriize omu nju yangye eby'omu kikaari kyangye byona nibigyenda gye. Ekiro kimwe naroota ekiroto kyantiiniise kunaabire mbyami aha kitanda kyangye ebiteekateeko n'ebinaayorekirwe omu mutwe gwange byandeetera kwemereza omutima. Nikyo naragiriire kuba ndeetera abanyabwenge b'omuri Babuloni boona ngu banshobororere ebi naroosire. Batyo abafumu n'abahi b'engisha n'Abakaludaya n'abarikuragura ebyenyonyozi bija nabagambira ekyo kiroto konka barema kukinshobororera. Bwanyuma Danieli yija omu maisho gangye. Danieli ogwo niwe wayesirwe Beliteshaza nibamweterera Ruhanga wangye kandi owaabire aine omwoyo gwa baruhanga barikwera. Namugambira ekyo kiroto ningira nti, iwe Beliteshaza omukuru w'abafumu nimanya ngu oine omwoyo gwa baruhanga barikwera kandi tihiine kitari kumanywa ekyoremwa kushoborora. Mbwenu nshobororere ekiroto eki ndoosire mmanye amakuru gaakyo. Ebinyorokirwe ndi aha kitanda kyangye nibyebi. Kungiire kugira nti nareeba ekiti kirumbiire ahagati y'ensi oburingwa bwakyo burengeseriize. Ekyo ekiti kyakura kyahama omutwe gwakyo gwahika omu iguru kyareebwa abaha muheru gw'ensi yoona. Amababi gaakyo gabengeya n'ebijuma byakyo byaba byingi kandi kyabamu ebyokurya ebirikuhaazya abantu boona. Enyamaishwa z'omwishwa zaabona ekiicu ky'ahansi yakyo. Amahungu g'omu mwanya gatuura omu mataagi gaakyo n'ebyine omubiri byona kyaba nikyo kyabitunga. Ebindi ebindeebiire aha kitanda kyangye nibyebi. Ndeebire orikwera owagizirwe omurinzi nashuuma naruga omu iguru. Yaragiira n'iraka rihango nagira ati, tema ekyo kiti okikonkoboreho amataagi okiiyeho amababi onagaanagye ebijuma byakyo enyamaishwa zihunge ahansi yakyo n'amahungu garugye omu mataagi gaakyo. Konka ekisinso kirekye kiri aha mizi yakyo omu itaka omu bunyansi bw'omuroba obw'omwishwa kibohirwe ebyoma n'emiringa kigume nikitondwaho orume orurikuruga omu iguru kandi kirye n'enyamaishwa obunyansi bw'omwishwa. Omutima gwakyo gurekye kuguma guri ogw'omuntu kureka kiheebwe omutima gw'enyamaishwa kigume kityo okumara omwanya nk'ogw'emyaka 7. Ekyo kifubiro kiragiirwa abarinzi kyateebwaho ekigambo ky'abarikwera ngu abakiruha bahuriire bamanye ngu orikukira boona niwe ategyeka obugabe bw'abantu kandi akabugabira owarikwenda akabwemekamu abahansi okukira abandi boona. Ekyo kiroto nyowe omugabe Nebukadineza ninye nkiroosire. Mbwenu iwe Beliteshaza okinshobororere ahabw'okuba abanyabwenge b'omu bugabe bwange boona tibarikubaasa kukinshobororera konka iwe nookibaasa ahabw'okuba omwoyo gwa baruhanga barikwera guri omuri iwe. Danieli okushobororera omugabe ekiroto kye. Bwanyuma Danieli owayesirwe Beliteshaza yamara omwanya muhango ashobiirwe ayemereize omutima ahabw'ebiteekateeko bye. Omugabe yagaruka yamugira ati, iwe Beliteshaza ekyo kiroto n'amakuru gaakyo birekye kukwemereza omutima. Beliteshaza yamugarukamu ati, mukama wange ekyo kiroto nikikabe aha barikukwanga n'amakuru gaakyo nigakabe aha bazigu baawe. Mbwenu ekyo kiti kyoreebire nikikura kikahama omutwe gwakyo gukahika omu iguru kikareebwa abaha muheru gw'ensi yoona n'amababi gaakyo gakabengeya kikagira ebijuma byingi kikabamu ebyokurya ebirikuhaazya abantu boona kandi enyamaishwa z'omwishwa zikabona ekiicu ky'ahansi yakyo. Amahungu g'omu mwanya gakatuura omu mataagi gaakyo. Nyakusinga ekyo kiti niiwe. Okakura wahama obukuru bwawe bwayeyongera bwahika omu iguru n'obutegyeki bwawe bwahika aha muheru gw'ensi.
kandi nk'uko omugabe areebire orukwera ogizi rw'omurinzi naashuma naruga omu iguru akagira ati tema ekyo kiti okimareho konka ekisinsi n'emizi yakyo obibohese ebyoma n'emiringa obireke omu itaka omu bunyansi bw'omuroba obw'omwishwa kigume nikitondwaho orume orurikuruga omu iguru kandi kirye n'enyamiishwa z'omwishwa kigume kityo kumara omwanya nk'ogw'emyaka 7. Mbwenu nyakusinga amakuru gakyo nigwaga omanye kukirya ekiragiro kyarukira boona ekyahika ahari mukama wangye omugabe noija kubingwa omu bantu otahe n'enyamiishwa z'omwishwa orye obunyansi nk'ente otondweho orume orurikuruga omu iguru omara omwanya nk'ogw'emyaka 7 ryotyo okwisi obworumanya ngurukira boona niwe ategeka obugabe bw'abantu akabaho warikwenda weena kandi nk'oku baragiire kureka ekisinsi n'emizi y'ekyo kiti niko obugabe bwawe burikwija kukurindirwa okwisi obworumanya ngu iguru niryo ritegeka n'ahabw'ekyo nyakusinga ninkushaba oikirize obwengye obundi kwa omareho ebibi byawe ahabw'okukora eby'okuhikirira kandi ebicumuro byawe bihiseho kugirira abarikuhatwa embabazi obundi okubagye kwawe kukabaasa kwongerwaho ekirooto okwihikirira aha mugabe bwanyuma ebyo byona byahika aha mugabe Nebukadineza kwahingwire amezi 12 eizooba rimwe omugabe akaba nagyenda aha mutwe gw'enju nyaruju y'obugabe bwa Babuloni yagira ati Babuloni egi yoona teyinayombekire n'amaani g'obushoborozi bwangye kandi n'ekitiinisa ky'obukuru bwangye ebyo bigambo ku byabiire bitakarugire omu kanwa k'omugabe iraka ryaruga omu iguru nirigira riti iwe mugabe we Nebukadineza niwe orikugambirwa obugabe bwawe bwakwihwaho noija kubingwa omu bantu oture n'enyamiishwa z'omwishwa noija kurya obunyansi nk'ente kandi omara omwanya nk'ogw'emyaka 7 ryotyo okwisi obworumanya kurukira boona niwe ategeka obugabe bw'abantu akabaho warikwenda weena aho nawe ekigambo ekyo kyahikirira ahari Nebukadineza yabingwa omu bantu yaguma narya obunyansi nk'ente omubiri gwe nigutondwaho orume orurikuruga omu iguru okwisi obwishokye rye ryakuzire rikaba nk'amooya g'ishamba n'ebyara bye bikashokoza nk'eby'enyonyi bwanyuma y'ebyo biro nyowe Nebukadineza nkimusya amaisho gangye ahaiguru nagarukamu akengye nasiimarukira boona nahimbisa otahwaho ebiro byona namuha ekitiinisa ahabw'okuba obutegeki bwe n'obutegeki obutahwaho kandi obukama bwe bugumaho nk'oko obusinge bugyenda nibwihana abatuura omu nsi boona nibabarwa nka busha akora omu mahega omu iguru n'omu batuura omu nsi nk'oku arikwenda kandi tihariho obaasa kumuteera aha mukono nari okumugira ati eki nookora ki omu bunaku nibwo bumwe nagarukwamu akengye kandi obukuru bwangye n'okwizihirwa kwange byangarukaho kureetera obugabe bwangye ekitiinisa abahiba obwengye bangye n'abakungu bangye bankubukira n'ahame bw'omu bugabe bwangye n'obukuru bwangye bwayongerwaho mbwenu nyowe Nebukadineza ninsiima omukama w'iguru nimusingiza kandi nimuha ekitiinisa ahakuba emirimo ye ehikire emihanda ye n'ey'amazima kandi aba batuura n'amaryo nabaasa kubagarura ahansi